Hello, Bing, kumusta kayon? Sapay ko mata okay kayo laeng. Kitaan yung Monday toy. Anya ti ko kuwaen dagiti ubing ditoy ladawan. Very good. Agbasbasa. Okay, kaya't yung kadi nga suruang kayo nga agbasa ubing. Okay, kantaan tayo Monday alphabet song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Ubing anya uni ti pusa. Meow meow. Anya met uni ti bilit. Tweet tweet. No adda uni ti pusa, adda uni ti bilit. Ubing adda met uni dagitoy alpabeto tayo. Isutat tatiin tayo adalen dagiti uni da. Umuna nga intay amwen ti uni naket dagiti 5 nga patinig iti alpabeto. Anya kadi dagiti 5 nga patinig. Okay dagitoy. A, I, I, O, U, U. Dinggen da. A is for Angelo, Angelo. A is for Abby, Abby. Anya nga letter tatay daytoyen? Correct. A. Ubing ti uni daytoy A ket A. Aglukat jengiwat. A. Si kayuman? Very good. A. A as in Angelo. Anya tinagan daytoy nga letter? E. Ti uni daytoy nga letter ubing ket E. Agparang ti dila. E. Si kayuman? Very good. E. E as in Elsa. E is for Elsa. Elsa. E is for Edna. Edna. Anya tinaganda ito nga letter? Correct. I. Di ba gayo man? Okay, ubing ti uni da ito letter I ket E. Agparang tinipen. E. Si kayo man? Correct. E as in Ingo. I is for Ingo. Ingo. I is for Ikay. Ikay. Anya tinagan da ito nga letter? Correct. O. Ubing ti uni da ito letter O ket O met laeng. Tingiwat ket agtimbukel. O. Si kayuman? Correct. O as in Odette. O. O is for Odette. Odette. O is for Oscar. Oscar. Anya tinaganda ito yung letter? Correct. U. Di ba gayo man? Okay, ubing ti uni da ito yung letter U ket U. Ibibiget agsara. U. Si kayo man? U as in upeng. U is for upeng. Upeng. U is for Ursula. Ursula. Okay, natandaan nyo kadimit laeng ti uni. Nagitin surok nga patinig. Okay, anya nga letter da ito? Correct. A. Ti uni na ket? Correct. A. Anya nga letter da ito? E. Anya ti uni na? Correct. E. Anya nga letter da ito? Very good. I. Ti uni na ket? E. Anya nga letter da ito? O. Anya ti uni na? Correct. O. Anya nga letter? Yes, U. Anya uni na? Correct. U. Tata, ibagayo man ti uni dagito ipakita ka letra.
I. O. U. A. Kita ikman matandaanan niyo uni da no agaabay da. U, O, I, E, A. Si kayo man? Very good. U, O, I, E, A. Tita pala ang tinagpatinggaan, ti panagsursuro tayo nga agbasa, ituloy tayo tumanin tunumanginsan, siyak manin ni Ma'am Yolanda, Suryaga Balisi, nga nangisursuro kada kayo iti agbasa iti patining.